Ye Jerry Abrante bi eye 15 years a o hwa na asem dia ti se dwonyankopon boss ruba asase nkwa na wo beti na asem na sese ne o kan ye nokra na se enye nokre eye Kotoka International Airport wo obowura mu wo ho ekogi na mna de na tese na danfo bi a ye frɛ no Emeka edi eye ye si picture frame no emane na wo kogi ye se won fam on beji ewo eye Ghana Kotoka International Airport wo no fam ko Uganda. Yes. Na okoji amrade na security guard for wo no wo mo born suspect ji say ade a okita dia na wonya kukudro say enye bibia monje na mombie monhwe wo mo ji ye ete wo kakra na tese cocaine ene egum fita aba Daniel say woni mo hwe na danfo na dia mane so won fa nkomo obi ewo krofufuro so aye de ne court sabria manugu so de ye jeli no oya igbeni Daniel adonu sedenti I jelly 15 years because ye hunu kra e wom sesi ala tanene so ye frɛ no kra won fa ye san ana se ono so ne krabia no ma ye gotie kwa ye fa so echi no e wo airport emra edi ni trader ni din ene Daniel Agbeko aka Abraham Fosu amane ba kire se aka Abraham Fosu ya hwisu no 2022 na ye June 20th yes na ka boso me pepe my birthday ana ya station no ewo airport Aviance cargo session ho Kotoka International Airport na routine examination no mu en wo ko hunu eniema bi niema wo hunu ye no yes wo intercept ya na kese ni ekire Sydney Australia na say Australia na eniema examination no emu eno mu hunu se eye picture frame asa na eye picture frame we no say ye Bob Marley picture frame nti etimi dane ade yo say ye Escobar ne picture frame eni nti etimi dane Columbia powder say ye in fact a picture frame na mom na ye mathematical picture frame equal to no e be mu hunu the final results of the something amanti o de emfa ne say eyesa na 15 years say 120,000 no a wo mo san age eno so ye fine no eno ye for emra no brako fi say Narcotics Control Act emra no kire se ye twe waso a ye fine you guilty say court e fine you guilty a na edi kan maximum no 25 years ye be fine won so a court ne be mount sentence of a fine of 10,000 penalty unit to 10,000 no eno ye maximum nti say court ne kasa o mount 10,000 na the 10,000 times 12 penalty unit ba ko bia ye 12 ana se both emra no sa na kire emra ne say ye betimi aka se koda afiase ukoda afiase nko a se otua sika eka ho na sika na ye besan de amount no se wentua emra ne se yensan mawo enye adwumaden fa nka ho enti eno na 2022 ne eche no na brako finse se kakran abrante no na onya adwuma wo airport ho na emom ose ne nyonko ye Nigeria ni ena odi picture film na menim se film na ye Yesu Kristo di o say obonsam de na first time yenya bia e bawo say ye hwan mfoni o en de mintimi nkyere eno se ne nyonko na de sa film yensa no efi Nigeria ton de abre no ama eye frame enye flame I don't know meeting flame yam playback ti wo hu frame no say ko koni mi ngaso enti frame me as alright miensa no eneja osi obi na akra e de amane no na mane no eno no na okwa akwaje na okwa akohia na waje enti mpanifo na wo airport wo no aviation ho no enom se ade no mu yi ade miensa emu duro no a chain normal picture frame David na de we mfoni keke na emu dududu se ne ebebo akiri
the why chili ne kakra de ani tell hore na say something dey inside enom se brown de tenase ne nya botre ne ye ba na say omu bie ade na say ene yes something white shen inside the day ide inside enom say efi hifa enos me nyonku bi o enos se me meji e wo Ghana ha na me nwoso mfa nko Australia no say ade na fi Nigeria beduru Ghana na wo na woji wo Ghana ha e de akọ Australia nyabotre ombebom na obo company bi din ena nakobfo no bo akire frɛ company ni bisa se onipa na yabo ne din no se ono no de eniema ne krai se Daniel meje ne amanya bote ado obi phone na se de na yakwen ana Odeko. Okay. Enti omo bo akire no na company ni so obi asanfa niema bia mekraye. Enti ene munya Ghana fo munya abotre ye beboa mo. Enti omo na nya abotre nkakra boa ya na bra na niema ne ende na emeka. Ti emeka no ene se ewo ho a ene akọwo ho a emeka se emeka beba no se emeka beba ochina o ye nim case kokura ene emeka ebeba ama na no na wo mo che se emfoni aye ka ho asemi ba ko fi na ye miensa. Okay, yesu de ka ho de bi yesu de nka ho personal pictures na bi o ase ya ye no won se de flames ya o ton wo kwa ho ya se de ye design ne kama na no na afi Nigeria bedu Ghana ebeto aso akọ na Daniel yi de ema na asem anhye danye de ne se wono anka sakura no dwumadia na odin bra ko fi se wo na ne passport no mo de ye business no na esanse cocaine omo ba omo modinti no ene court ne kire se omo use water ice edin no yes street name water ice cocaine ice ti uni obi di nkomo wo phone so na enkomo no ti se oka water business ya mo adwen ko what is obi ka ice code code ti code no na say on be ball audio tapes no ne counterpart no emeka nyina di nkomo ye bi say no so ne yere na so person obi coaster ye frɛ oba ne so ba court oba ne so be di adanse kura bo ani kunu oba ne kura say ono nan so da kura so be coaster wow se si ade abrabo no wo ma no ahwe ho so yi papa yonko ne dwuma bi a wo ya mboa no e de wa kwesen no makra